Nije ona tražila drugog muškarca. Tražila je osjećaj. Tražila je da je neko pogleda kao da je vidi. Da je pita kako je i da zaista čeka odgovor. Da se nasmije na nešto što je rekla. Da joj pošalje poruku usred dana bez razloga. Bez potrebe. Samo zato što je pomislio na nju. Tražila je nešto što je imala prije. Nešto što je polako. Tiho. Bez jedne svađe i bez jednog dramatičnog trenutka. Nestalo iz njenog braka. I pitanje koje balkanska kultura nikad ne postavlja. Nije zašto je varala. Pitanje je. Kada je njen brak prestao da je hrani. I to pitanje. To pitanje je jedino koje zaista nešto menja. I do kraja ovog videa. Ti ćeš znati odgovor. Ne samo za nju. Nego za sebe. Ostani. Hajde da počnemo od početka. Od mesta koje niko ne gleda kad priča o neveri. Nevera ne počinje u krevetu. Nevera počinje u glavi. U trenutku kad žena pomisli. On me ne vidi. I ne kaže to naglas. Proguta. Jer na Balkanu žena ne govori da joj nedostaje pažnja muža. To zvuči kao prigovor. Zvuči kao nezahvalnost. Zvuči kao da tražiš previše. I ona ne kaže. I on ne zna. I jaz postaje milimetar širi svaki dan. Toliko malo da se ne primeti. Ali zbrojeno kroz mjesece i godine. Taj jaz postane provalija. I onda se pojavi neko ko stane na ivicu te provalije i pruži ruku. Nije ni on poseban. Nije ni on savršen. Ali je prisutan. U trenutku kad je ona najgladnija. I glad. Glad ne bira mudro. Glad bira ono što je dostupno. Ostani jer za koji minut pričamo o prvom i najvažnijem razlogu zbog kojeg žena počinje da traži negdje drugdje. I nije to ono što misliš. Hajde da pričamo o emotivnoj gladi. Jer to je prava tema ovog videa. Ne nevera. Ne moral. Neko je kriv. Emotivna glad. Znaš šta je osjećaj. Sediš za trpezom. Muž je tu. Deca su tu. Hrana je na stolu. Sve funkcioniše. I ti si. Usred svega toga. Potpuno sama. Ne fizički. Nego onako iznutra. U onoj tišini između dve rečenice. U prostoru gdje bi trebalo da postoji toplina, a postoji samo navika. Ta tišina ne boli odmah. Ta tišina počinje kao lagana nelagoda. Kao nešto što nisi sigurna da postoji. Pitaš se preuveličavam li. Pitaš se je li to normalno posle toliko godina. Pitaš se jesam li ja problem. I dok se pitaš. Tišina raste. I onda jednog dana. Neko ti postavi pitanje. Neko te pita nešto o tebi. Ne o deci. Ne o kući. O tebi. O tome šta misliš. Šta osjećaš. Šta hoćeš. I ti skoro zaplačeš. Jer si zaboravila kako izgleda kad neko želi da zna. To nije slabost. To je glad koja je čekala da je neko nahrani. Ostani jer upravo dolazimo do onog dijela koji balkanska kultura koristi da osudi ženu umjesto da razume situaciju. I ja imam drugačiji pogled na to. Balkanska kultura ima jednu omiljenu rečenicu kad žena vara. Šta joj je falilo? Imala je sve. I u toj rečenici je sva greška u razumevanju. Imala je sve. Znači imala je materijalno. Imala je kuću. Muža. Decu. Status. Sigurnost. Sve ono što se broji i meri i pokazuje na nedjeljnom ručku kao dokaz uspješnog života. Ali niko ne pita. Je li imala nekoga ko je sluša? Je li imala nekoga ko se raduje kad uđe u sobu? Je li imala nekoga ko zna koji je njen omiljeni film? Koji je njen strah? Koja joj je tajna ambicija? Ko je ona kad skine ulogu majke i supruge i snaje i kolice? Materijalno bogatstvo i emotivna praznina mogu savršeno da koegzistiraju.
I na Balkanu to koegzistiraju u milionima domova. Žena koja vara najčešće ne traži boljeg muža. Traži sebe. Traži ženu koja je bila pre nego što je postala svačija, a svoja ničija. I drugi muškarac. On nije bolji. On je samo nov. I u toj novini ona pronalazi ogledalo u kome se još uvijek vidi. Sačekaj. Ovo ne znači da je nevera opravdana. Nije ovo odbrana prevare. Ovo je razumevanje gladi. A glad koja se ne razume ponavlja se. Ostani jer za par minuta dolazimo do najtežeg dijela. Do onoga što muž gubi. Nesvesno. Nenamjerno. Ali gubi. I do toga kako taj gubitak izgleda iznutra iz ženinog ugla. Hajde o tome šta muž polako gubi i zašto to ni on ne primeti dok nije kasno. Na početku veze muškarac osvaja. To je biološko. Kulturološko. Svako. On pažljivo sluša. Pamti detalje. Iznenađuje. Bira. Ulaže. I ona se osjeća viđenom. Izabranom. Vrednom. A onda počinje život. Posao. Deca. Rate. Umor. Nedeljni ručkovi kod svekrve gdje se ona topi u ulogu dok on sedi i prima kafu. I polako. Polako. Prestaje da osvaja. Jer smatra da je već osvojio. I tu počinje problem. Žena ne treba da bude osvajana jednom. Žena treba da bude osvajana stalno. Ne velikim gestovima. Ne skupim poklonima. Nego malim svakodnevnim znacima koji govore. I dalje te biram. I dalje mi je stalo. I dalje te vidim. Kad ti znaci nestanu. Žena ne ode odmah. Žena čeka. Nada se. Pokušava da privuče pažnju na načine koji su joj dostupni. Možda se sredi više nego inače. Možda inicira razgovor. Možda kaže nešto što bi trebalo da ga probudi. I ako se ništa ne desi. Ako ni to ne naiđe na reakciju. Ona prestaje da pokušava. I taj trenutak kad žena prestane da pokušava. To je trenutak koji je opasniji od svake svađe. Jer svađa znači da joj je još stalo. Tišina znači da je odustala. I u toj tišini. U toj praznini posle odustajanja. Drugi muškarac nađe prolaz. Sad dolazimo do najintimnijeg dela ovog razgovora. Do onog što žena zapravo traži kad traži drugog. Nije to uvek strast. Nije to uvek uzbuđenje. Nije to uvek bekstvo. Ponekad je to samo razgovor. Razgovor koji traje satima i u kome niko ne gleda u telefon. Razgovor u kome neko kaže. Pričaj mi više o tome. Razgovor posle koga se osjetiš kao da si vredna nečije pažnje. I to je najopasnije. Jer strast prolazi. Ali osjećaj da si viđena. Taj osjećaj stvara vezanost koja je dublja od svega fizičkog. Žena koja nađe nekoga koje sluša. Ne traži izlaz iz braka nužno. Traži potvrdu da još uvijek postoji. Da je više od liste obaveza koju ispunjava svaki dan. Viber poruka koja stigne kad je muž nije poslao mjesecima. Osmijeh koji dolazi od nekoga ko je zapamtio nešto što si rekla usput. Osjećaj da si zanimljiva. Ne kao majka. Ne kao domaćica. Kao osoba. To su stvari za koje balkanska kultura nema reči. Jer balkanska kultura broji tanjire. Ne osjećaje. Znam da neki od vas sad sede i prepoznaju sebe u ovome. I znam da je to teško. I znam da je uz to teško i osjećaj krivice i zbunjenosti i pitanje šta sad. Upravo za vas. Pretplatite se. Ovo je prostor gdje razgovaramo o stvarima koje nigdje drugdje ne možete da izgovorite. O gladi koja nema ime. O brakovima koji izgledaju dobro s polja, a iznutra su prazni. O ženama koje traže sebe na pogrešnim mestima jer na pravim nikad nisu naučile da traže. Ekipa koja se ovdje gradi.
To su žene koje odlučuju da razumeju sebe pre nego što donesu bilo kakvu odluku. Ostani s nama. Hajde sad da pričamo o tome šta se može uraditi. Jer razumevanje bez akcije je samo bol s imenom. Ako se prepoznaješ u ovome. Ako osjećaš tu glad. Ako osjećaš da si u braku, a sama. Prva i najvažnija stvar nije da tražiš negdje drugdje. Prva stvar je da imenješ šta nedostaje. Ne mužu. Sebi. Sebi da imenješ. Glasno. U sopstvenoj glavi ili na papiru. Šta mi nedostaje? Ne šta on ne radi. Nego šta mi treba da bih bila hrana. Emotivno. Psihološki. Kao osoba. Jer dok ne znaš što tražiš, tražiš na slepo. I na slepo se najlakše upada u zamku koja izgleda kao rješenje, a zapravo je samo nova komplikacija. Druga stvar je razgovor. I znam. Znam da je to lakše reći nego uraditi. Naročito na Balkanu gdje razgovor o emotivnim potrebama zvuči kao terapeutski luksus koji normalni ljudi nemaju. Ali postoji način da se to kaže bez da zvuči kao optužba. Bez svađe. Bez drame. Postoji razlika između. Ti nikad nisi tu za mene i nedostaje mi da razgovaramo kao nekad. Prva rečenica zatvara. Druga otvara. I ponekad. Samo ponekad. Ta jedna rečenica probudi nešto što je zaspalo. Ne uvek. Ali ponekad. A ako ne probudi? I to je informacija. I na kraju. Hajde da zatvorimo krug koji smo otvorili na početku. Rekla sam ti nije ona tražila drugog muškarca. Tražila je osjećaj. Sada ti dajem kompletniju sliku. Osjećaj koji je tražila nije bio nedostupan. Bio je zaboravljen. Zakopan ispod godina rutine i umora i uloga koje su oboje preuzeli, a niko nije birao svesno. I drugi muškarac nije taj osjećaj stvorio. On ga je samo pronašao tamo gdje je čekao. Nenahranjen. Neviđen. Ali živ. Glad ne nestaje kad je ignorišemo. Glad čeka. I pitanje nije da li ćeš biti gladna. Pitanje je da li ćeš naučiti da se hraniš na pravi način. Pre nego što glad počne da bira umjesto tebe. Jer ti zaslužuješ da budeš hrana. U sopstvenom domu. Od osobe koju si odabrala. I ako to ne dobiš, zaslužuješ da to kažeš naglas. Ne nekom drugom. Najpre sebi.